nawe muntu ophilayo uthandiwe usomandla ukuthumele nantilizi uze nawe usindise nawe muntu olale awumncane uJehova ukuthumele umprofeti uze nawe usindiswe uFilipu ozangayo uyisitsha salilizwi yokholwayo yosindiswa ayongena ezulwini uFilipu ozangayo uyisitsha selizwi yokholwayo yosindiswa ayongena ezulwini lelilizwi lumlayezo ulisango uyindlela encinyane eyekhaya bambala bayifumanayo lelilizwi lumlayezo ulisango uyindlela encinyane eyekhaya kodwa abanye bazosala njengensuku zikaNoah belivele besendiswa bedakwa bekholisa laze lafika lelo langa njengensuku zikaNoah belivele besendiswa bedakwa bejabula laze lwafika lolo suku lanamuhla balibe bajabula bekholisa izintombi zilungela ukufika komyeni lanamuhla balibe bajabula bekholisa izintombi zilungela ukufika komyeni abanye bayohamba abanye bayosala abanye bayohamba abanye bayosala okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla abanye bayohamba abanye bayosala abanye bayohamba abanye bayosala okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla abanye bayohamba abanye bayosala abanye bayohamba abanye bayosala okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla abanye bayohamba abanye bayosala abanye bayohamba abanye bayosala okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla okholwayo yosindiswa ofikayo uyolahla khumbulani ukuthi ilizwi yibubula kepha abanye belikholwa besindiswa beyangena ezulwini khumbulani ukuthi ilizwi yibubula kepha abanye belikholwa besindiswa beyangena